Gikundi kimwe kia arimi bakao wa Meru bariuga ati kuri antu bo bakwenda kwendia miunda ya ngwataniro ya arimi giuta tena watho bariuga untu bo bugachokia nyuma matagare jaria zaringi thirwa zakitethereria arimi baba atongeria bangwataniro jamu nabo ne bareganite na matetazana kuga ati mathabu ja uritingugi bwao ne bwithara bugitegewa magita zathato o mwaka ni kambuni mwanya na gute wambata bobo bokuoneka muthururioki ni agutwacho kaginda gaka nandi thirikari nene koneganithite fertilizer maguru janthi ya kugurwa ni arimi ba mpempe na kinyabura ba majani na arimi ba kaua gukurukira mukarigiti yo union ya kaua ajende ne kaunti Meru no emphasis majau bolite thirikari nene gutigire nyabo ibako athura fertilizer ireka je kwani arimi ba kaua barabe ya kwingiri 70 nikenda gutigire nyike melaki ya kaua nyakio gikona machira kubatere na nande ba gutuja mbundi tukuromba thirikari tutetherie fertilizer ya kaua agent elected to the union non to alimi batu na bwale mi 70 ka 70,000 members baka weweta kwa laini ya kwa serious bara laini ya u ya kuluka na kadri market konde to kulomba non to batu to na structures ya kombo kijira through society that of society ya free kwa union to wekanya to nenkero fertilizer ya alimi baka oa na tukomba bakirio fertilizer kile society de kendalimi bomba kufaindika na social distance na baadhi kao tunahakika tukabwa trikali rombile kunenganira fertilizer ya mpempe ya nenganira fertilizer ya majani itukolomba kinyali mbaka huwa barato kaletie jaba Meru ntoleterwe fertilizer yetu Meru union na tomba kudisivige that of society ila fertilizer this union amana bubu ari mwanya bakawa ibachumirite muthenya na arua na kwithwa bakiuga benda muno uchonkuni bothithiro union iri kawa kumania mirandi mwanya iria bakuthithia batwe itwiketie malalamiko yetu ye commissioner of cooperatives itwiketie memorandum yetu to concerned shareholders through our fathers and forefathers ke gavana wetu excellence Kawira Mwangasa tukuromba iro Commission of Inquiry kombegeka gavana wetu uturathurire alete inquiry na forensic audit pamoja na ndiri mandu ya tukurwa yo jale marandu ijai kali betori ndwale kende wete baita nyomba chonde ya imenta house ite baita na baba gitokia tongere ba union eje kugurukira mukarigite fantasy majau bauga thoba ni tayari kwithwa bagijikirwo chonkoni na uthuthuria nikenda kuona ni otongerie bwao ne bauma no kona ngweke to bwa wa ne bui onete bui ne twete bodies na ninkuga family body kwa union ile tayari onde twani body ile yomba ko independent ekoni ya kinyanga bana ekoni baba bakodo ba complainaga ati njia yeje te ne kalibwega kinya twenda babeta wanti corruption beja jeje na beru bone okeje kuza kuna malame ko ene wano tungutu itiuraga beje na obadiri ngutu yu otherwise au ni otro union na utonga bweto ni bwarimi Nkiripotera Buru TV Mbeto Muthuri Murioki.